Okushomesibwa ninkoranka cha person wa Ankole NRM media activist. Iki ni kibina kiri members barakwata makumyana abantu bari kuhagira NRM abose no bagigambera aba promoting ideology ya NRM no bajana bagamba ha radio bazama TV bahaba kutera ndabantu mu majenyi aho bazomyanyira mu abantu bona ni NRM media activist ni promoting ideology ya NRM umusiji twita Ankole sub-region so far twine mu districts nyingi hakirukura har members kazwari members banda har members ngono mu gwito mhango no kureba ngo ideology ya NRM yakahara buryomwe achievements za NRM abantu bayimanya mabantu binyitwa ko mayana no byekoze mweno Ankole NRM media activist yitekatiye kuronkinga ikibina cyitwe cyo kitufomye kumara imyaka 20 tose ntukora hamwe konka ebiro na mukaga biko 12 aharubuni guest house ntenda kuronkinga ikibina cyitwe cyo icya NRM icya Ankole promoting ideology za NRM omuchitekechi ndezo hagizo mcheke mu eternal kukiranka waza nko mu Rwanda rujyo n'ibindi biceke ahabwenje aho kuba abantu bagamira ideology ya NRM tabugishitya abantu buri umwe nagambe iki mwe naho tutera ndakuteragamba abantu bakebwa rero bene njya kuri mwanyire mwahagire mutagiye kumwarigire mwe nabantu bebere kumanya NRM yatuhire ibyeterize ibyatushyaho yes uho ni challenges konkante gambra abantu ebungi byayo ntagambana ha challenges zayo no kutakwasa kuzuru kutifying mbona mu mugwite no kurangwa abantu abuturu mu kiteke kiturumu abantu bamanya NRM byekozire ibyakivingire manifesto yatire egikozireta ubundi nebigire mwe nibihakante twajya advising ata ekangu yazo murayini konka ikifana cyangwa no kwenda nguterebe ngo support ya NRM yagumaho yayongera kandi abantu bamanye birungi byayo no abantu abinje tukira gukora hati nabara kugihakanisa nabara kugishisha batakwasagame cyo ncyona yakoze mwe ntagite yitumpango no kwenda gambira abirungi bya byakozire aheshikire nangwana kitine mwe yitonka abantu abakupromoting NRM ntigambo bunda heta kozire rya here mirwe ngafutushanga corruption ngafutushanga shode wakusomera mu government dintyo natikitereze akwantu na NRM yitukunda yatorire yatushyaha yashitahi hangeri ngigumze mugendo musho inga mwe bare munonga Okwetebekanisiza Omukoro gwa Ankole media activists ebirabir na mukaga harkano no buningwire rishere Ankole NRM media activists ni timu eyosere ya NRM ne gambira NRM omuringo gwo kuzahariza radio stations kugambe birungi bya NRM no voluntary team etura tekubarwa mu structures za NRM tekuterwa bururu terukorondwa kurekana cadres abarigire voluntary bakagumana bazum radio stations burwa mukaga kurikiza bursande kurikiza ezo kora programs ishengero manye uburungi bwihangari yawe manya bikufumu ihanga ibyo byona participants ni Ankole NRM media activists nangwa na other parties zobaine konkito tukargayo nka volunteers kugumana tugambirira NRM ekozire kugumana tugambirira NRM ahuya yahitya na heru kwenda kuza n'icyo abantu bashimiye gukora mbone kuguma twongera NRM buri zoba kuguma tugitometwe y'abantu kuko rebe ngiri uko reba bursande ntuzo umukanisa kugamba hangiri no kujunwa kw'abantu no kutamba ikibi mbone nuko Ankole NRM media activists naitwe turi mani weitu w'ikibina cya NRM w'Ikitinisa General Yoweri Museveni nabandi abarya hansi bona abara kututegeka kuja kutana chairman witu wa NRM wa district mpaka kutwemerera hari cy'uruhu mbone ito tucwiremo twagira ngo okuguma tukora titiunga media activists cyonka tutari organized tutari team emwe erikumanyana urukuza ha radio kazo atari kumanyana n'urukuza radio cy'urukura atari kumanyana n'urukuza ha radio twagira ngo twena tshitame as a team as a group bakwata government nemanya abantu abeterine nangwa nira kari abeterine hango munonga ntaburana tukora buri kimwe cyo mbene tushire mutwagira ngo turigeyo tukore irakarumwe tugire team emwe tugire umutwe gumwe tugire office tumanye ekitwine gukora ekitaraze gukora cyona tubente cyumanyana so twiremo officially kukironkinga kabiri na mukaga arakano n'ubuningwire ambe n'abantu bona ntibeta n'aba district n'abaheru ya district y'ibanda ya Kazo ne ya Kiruhura